Okay, Karuba, welcome back to our third and final set, and you are still with your Manong June sa Real Together with John Mark Pastor. Dito lang nga po kasamitan ng radio station entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsami. Pero ko DJ post ko ta i-share ko mo DJ groups ka ang makita parto pa lang na dito kadaanan dato nga cellphone ko. Okay nga rod dagiti dito mapo nga pangablaaw nga tatay pa lang nga gururay nga mabasa kami mantigon daway. Kinembang daw yu karo ba grid ko man tatay ko nga Rogelio Orden nga agdingag ti programa yu kay kadagiti abong apo nga na naning Melay Kelog kadong kadang it's me Mario ken paki patokari man di hal sema from 06 something like that apo nga telephone number. Okay manong naggwapo manong naggwapo ko na nakablaawan ta kami man ditoy ang bataling ang dingeg kanyayo request kon manong di inka man thanks mga manong na pait na kansyon metatahin kabsat ket may sapay. Hi kuya, good afternoon, kablaaw man amin nga agdingag dita programa yo, request ko man na jay suping, it's me, Andres Ragos, ti Gulak, Difun, Quirino. Wow, Gulak. May sabay, Manong June, ken Manong JM, kablaaw man, tay anak ko nga, duwang awan sa baling, inudinga ni Maria, ken ni Pinong. Siya katay lakay ko, nga awan sa baling, inudinga ni Nilo, nga nasingpat. Ken siya manong ni Rosel, dito po 7, Centro Ramon, pakito ka rin man na basul ko kadi. And naibangal daw manong June, Lolo June, apong gusting. Ay nalpas na dito yan. Teko na akong katagdublity text message. Okay, hello mga idol, i-greet kami man dito yung Barangay Sinili, ng madamang didengag. Okay, Meriales ken Linian family, dito yung Kablaaw, Marites Linian, salamat kuya po. From 1529. And kung masarakan balong, DJ live tayo di Facebook, what's happening to my cell phone. Lahan ko ma-share. DJ yan, part 3, kunanan we have 40 viewers as of this moment. I-share ko na umaduda pa ako nga makabuya. Nga ro, our official text line, dapat iti kayong pakablaawan ngem dik amu jak nga sure no mabasa mi payta nagadupay apo ti unread ditoy nga messages mi talaga amat nga mamati akon nga dito ti most viewed radio program listened nga kun akpay adu ti dumdum nga glaunay ta ditoy text message siya apo kat isu ti mang patunay nga adu iti agbuy-buya kada kami kanagdingeg. Thank you so much Camelvin. Para kada kiti lumakay akas kada ito'y kaduak nga manariman nagtemtempla iti kape iti sumaruno abongan na kansyunan. Kaaduman iti awan asawan na manirit managsipot ti karuan na aglalo no balo nga agmaymaysa kumunol-kunol pumalaot pumadaya tila at tanton ti masarsarakan na naanakan wenuwadan na puguna igaad nanton ti agbirok ti panggadan na tadakal a pamilyan iti palpalamutan na ngem mapay ti karubak siyak payan ti maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarak dinan sa amut mga sawa mamamak ngawan pangbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmaymaysa. Kita ang tabagpagin, tadi kan to kakasi in the future balong.
bada dagiti awan asawan na nalimid ngem adda kasin sinarak na sindirem ket adalagta kwartana sustentado stateside party gamgamit na tagayang adda ti sugar mami na nga tilakay na adda di Saudi Arabia isumeten iti gabuti pupusay na tawan ti limet nga din tuwag patengga ngem mapay ti karubak siyak payan ti maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarat dinan sa amot mga sawa maamamak ngawan pang biyak na kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisang at dami ti baro awas na feel di mga sawa piman ti kayat na tay pada nang da espada na awan ti mangipawil no isut pagragsakan na ngem kumamangidulin mateketan na ngem mapay ti karubak siya payam ti maamag lumakayan ken agpultak ngem di pay met makasarak dinan sa amut mga sawa maamamak nga awan pang biyak nga kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisang ngem mapay ti karubak siya payan di maamak lumakayan ken agpultak ngem di painet nakasarak dinan sa amot mga sawa maamamak nga awan pang biyak nga kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisang dinan sa amot mga sawa maamamak nga awan pang biyak nga kaasin tu isuna no lumakay nga agmay maisang. Ayan. Kwet ko na dito ni Sir Emil. Atay pa yata mga alauna. 55. Kita man tikinado ti message kita ta lang nga maikanti kundaway. Anyway, kaputa something special ni ka Emil. Ikanta man ti special nga background. Ito basaan da dito nga mensahe na we've been Tasa. together. Mga idol kong FDD, good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. Size 30 gayam ti underwear ni John Mark. Ken 33 met kanyam Brother John. Siya ket 28 to 30 met. Apay nga ta nga size laeng ti waistline ti nakakabil ti underwear ti lalaki. Apay nga ta nga haan nga nakakabil jay size ti ababungan na. Kaimi nagliday nga pasamag kada tayo nga lalaki. Ada nga tamot underwear nga ada zipper na kan atay ada nakakabil nga Ada naka-label. nakalabel nga mabalin ti side A ken side B. Kang kasanugaya mamaamuan no awan ti suot na ti babae nga underwear. No adda ka no makita mga balakupak ken ti sapatos na Dajen. awang Amumlat ka na. I got shakat I don't have to look downward kapsat Emil kasati may balakat ko ken ka if you really want to identify if she's wearing something or not, simply close your eyes and feel the presence of the flying insects.
No, da tumatayag nga gununit na lapayag mo. Awan. Tikawas na. Oh my God. Tilanda. Oh, Diyos ko kita man laing na pampatidog ti oras kung natangim haan talagang kahit tanga ikantiguндaway datang mensahe ni Dr. Emil Castillo, Doctor DND. of Mental Deficiency. So, kadagiti adaan apo ti problema, no kayo ti agsamal, something like that. Anyo mas baalan, hindi ka natagsin ti problema yo, apo. Kita nyo lang ni Ka Emil, maliw-liwa kayo. And, mapukaw, detang problema yo. Nuhaan nga man na yunan. Okay, good PM duo. Pakikilit man ti family Ramones ken Malanab family dito Labinab, Kawayan. Ang madama agdidingeg, tinapin sa programa yo. Ken kastama dito ayan mi Akirino. Yan, especially Soto family o Campo ken Olidan ken amin nga taga San Leonardo. Thanks and more power to your program. It's me, Sir Nolly Soto. After di na minsan nga binasa nga hanan ikanti OJ ko na. No lisot ko na. No lisot. Agtakata pa. Apa nga dito sot ko na. Okay. Hey. Hello Kuya June and great command ni Kian Katkat Ringor dito po sa Purok sa Ace Nabuan from Boys at Sari. And dapay dito ay kunana pakablaw man apot ni Uncle pakablahaw apot ni Uncle Berting nga kanta Sir ugas kalawang karyada nga isot pay kadpisi mi param kabulay malik sa maawatan Pakablaw si kaman idig mo man di kaya Pakablaw po nga Uncle Berting man nga kanta. Sige ituloy mo. Si taugas kalawang karyada nga isote kabisimi kabisilya. Medyo makaulan. DJ, kakanta ng mga kanta nyo. DJ, from Irevire de Gala. Excellent. Kaya ni Ma'am Tessie Gangano Borja. Like, kaya ni Dan Absalon. Idol Roquesco pang yan, kuskus. Nagbayag di nakabuya tawon load data ko ngayon. Lang nagload ulit para makabuya akmot. Kaya ni Belia Aldama. Hello mga idol, greet you man ni darling ko, Salvador Mendy J. Salvacion Alicia from Tocanon, Aritao. From Rowena, Ariz. Wow. Good PM manong June, kablaaw man, daberting ni Loloy Darandi ken Jay guwapo nga lakay ko. Pagbati kapag kinimila sa Daba, dito'y Ramon, salamat po. Mila sa Daba. Mila sa Daba. And, may samang pahay nga sonata, balong. Anaya, tiga mo nga kantaan ito tang kanito. Kita katatagbasa dito eh. Ay, siya lang talaga. Mayat, dagiti sonata yo, Sir June Ken Arin JM, magyamanak lang floor, Abi Blas. Wow. What? This one? What? Ano yan? Ha? Ha? Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. Still together, still going strong. At what we
would be missing. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. Still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. Still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. So glad we made it. Look how far we've come, my baby. And of course, kung ano dito'y apo, iti may isang agayam may kabarbaro lang agayam may dito'y. But then, may atanti pa nagkakaduwami. Oh. 2 hours pa lang agayam. Just kidding apo. Kung ano tayo, good PM, sir. Bahigri man aming tao dito'y dito sa Jones, PNP. Wow. Ay tao ko kung na nagayam. So, katigiti so amin na po nga men in uniform. Iti Philippine National Police Jones. Naimbag nga pangaldaw Naimbag nga daw from Major Rex Pasqua. Ayan, COP iti Jones Police Station Yo, nga. good afternoon, sir. Nagtaod apo dita ang batali Ramon Isabela. Oh. Nakiktot tayo dita, siyempre, Ayan. tagat-tagayam. Kaya kung na napay barong ko ni Jason Fiel, pag umatang ka ng isang pad na papel. Apay nagaduti papel dita kat, apay tiyan mo kat. Papel di hapon. Papel, wala na nga papel nga dito, writing pad, notepad, whatever pad is that. Okay, kat, no kastoy nga po nga tiyempo, no datay maudi. Nga paset iti programa migat mabalimin ti kumansun iti English. Ayan. Akas panang Ted Miti Justice itinagan mi nga 4 decade duo nga we can sing standard songs and other May songs nagre-request dito of the 70s up to the present. Yes. So nga kumansyon nak mamat ti English apo nga classic love song. Kat ana ko na tabarong sagbay nga kumansyon Pa-request ka no te, Born for You. Born as in V. Kang kanta mo tiya? Born for You. Mate, karon. Madim So many billion people. Oh, yan. Okay, sa bali lang nga kansyonin na po ni David Pomeranz ti kanta niyo. Pomeranz. And nga rod, may isang nga sonata pong may paay katigiti aglam-lamang iti kinatao na. Wow. Madi na may paduyak-yak ti panagayat na. Pintas I've been so alone all my life. Couldn't give my heart to anyone. Hiding myself was a man who needed to be held like everyone. Days move into years. I look for one between the tears. It never ever found me. Never ever found me. Yes, I did seem to grasp at straws. They surely broke all
the time. So I hid inside till I almost died. Yes, I hid inside and I cried, loving her in a sensitive man, hiding inside myself. Then you came out of nowhere. I could not believe my heart. Didn't know how to tell you, didn't know where to start. When I hid inside, I almost died. Oh, I hid inside and I cried, loving her in a sensitive man. I know you'll understand. And in lieu to Born For You, here's another one from David Pomeranz. David Pomeranz. David Pomeranz. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our lives together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so the next surprise, if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this heart was just a field of cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's revealed, and the story of my life is all about you. So if you feel the cool winds blowing through your nights, I will shelter you and forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word I say
So the next surprise, if the feeling starts to carry me away, on this day I promise forever. On this day I surrender my heart. Here we stand like I planned. Please say you'll always look at me this way, like on this day. On this day. Itatamo lang ang kanito. Panahon on this day. May fair share. Kaya naman ni Arnold Seriales de la Cruz. He is requesting for the song My Fair Share. Well, makadanon deta kaanakan. Kahit for the meantime, Blessed Sunday Kuya at ating JM. Pagrit nga naman po ang family ko sa Barangay Nabuan Family, Kabotahe, Tablada at sa Mr. ko na si Sherwin Bugarin at sa dapat Tawag. Okay. Sa anak ko po na si Danica Althea Bugarin at sa biyanan ko po na sa Etiague, Isabella Family Bugarin at pa-request po ng Kailiw Kantula. Thanks po Kuya from Lorelyn, Kabotahe of Hong Kong. Kita Hong man, Kong. plus 85T number na. Oo, dito mo. And, Greet na kami man koyang dito sa Alabel, Sarangani Province. Fermo Family, Rabago, Rabaho. Parilla ken Tranquilino Family. Agdingdingag ka nagbibuya ka na yun oray jay YouTube from Chen Baigan Belchar Fermo. Makapalagit ko no ti utang dagita nga kanta. Well nga Rod, okay, speaking of nagpipintas ngamin nga talaga, dagito'y kataanan nga sunata, iso nga sagpaminsan, padpadasin mimit lata po ti mangipatayab iti kasi nga klase nga naguunag ti kay papanan na. Kasi dati nga sunata, nga request apo ti ka nakaka ni Arnold Seriales. Lost as a child first thought. I must have arms to hold me, lost without loving care. I must have my fair share. Fair is a changing word, but fair is an honored promise. Alipatag sa dayo yun. Justice if you're still there, I will have my fair share. Justice is a lady, lay me down with justice in a long white gown, with a breath of love we can share. Sleep with me if you dare. Celebrate my fair share. Ito tayo makapalagit ti utang. Muna. Fair is a changing word, but fair is an honored promise. Justice if you're still there, I will have my fair share. Justice is a lady, lay me down with justice in a long white gown, with a breath of love we can share. Sleep with me if you there. Celebrate my fair share.
bata nga ro. Agito iti pias-pias na may iti 4 decade duo pa lang iti kami ti hustisya. Kita isunata po nga naputar iti kada 70 ingana iti agdama. Iso nga inawagan iti pagbagimi nga 4 decade duo nga man kami apo nga dita nga limatak. Ta iti pinatas min iti kumansyonan iti Ilocano songs di Jemen apo nga naamuan nga adugayam. Thank you ano. Adugayam apo iti padating Ilocano nga mas kay kurkursonada da iti. Kay iliw kan tulagay mo yung request na yan. Tayo ba? Wen ikanta ti kundaway dita. Deta, ikanta ti kundaway deta. Adumet. Adumet. Making kaya dito yung mer. Ayan mo manong. Yan yung tugtog nung kinasal ko. Kuya Jun. Kunan na ni? Ati Jonelyn. At yan din ang... On this day. Ano kaya ang tugtog sa pagdadating ng iyong asawa dyan? Ano nga tati? Kumanta ka na tati. It's all coming back to me now. Kunam ating ko. Adya ti team song mo tata. The one nights when I'm so cold. And it's all coming back to me now. Agsubli mo lakang ka. Di ka din. Di kita. Natin di sunat ang kanito manen. Para kadagiti pumanaw, iti silong tinging uwutan da. Sunat ang napalwan kanito manen. Kanito manen ti ipapanaw ko samitayan ayat biyag ko tinak ar-ara paapen barak arakuk mo lailu ti pereng mo kintay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kantuag danda nagtag subliyak tudita den na adat panunod ken puso lagip tinapalabas mo basa sa irmal-maldayan kanayon tuy baro kungko ngem adalat taragsak na iti impaay mo ayat anak pudno inggap kanibusanan to kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kantuag danda nagtaag subliyak tudita den na Rinak amal malda jak pa'y ket di makaada nagdagsanto'y baro kung ku asika ket inak panawan na siya at apa nagdana hanap ngan marisken rekta jak mapukaw panunod ko pintas mo na ipaduma kailiw kantula biag ko sikat salda bigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ing-inguten ka Idak pa'y akablaawan dumdungag kami mit kanyayo kat kunanan
Ninang Avelina F. Bartolome. Ayan. Anyway, good afternoon kanya Ninang Gilbert ita. I hope you're doing fine. And of course, iti kaadamet tayo balasang yun ni April. Good afternoon. April? Yes. April. So, ti Apple? Ni Ate Apple? Sa Bali mo. Ay, sa Bali? April lang nga rodan. Ay, Ini April, ti makintim song di jay sunata nga sumarunong nga kansyonan ta. When Kailiw kantula Yago sikat salda Rigati mga kulun ang masapul kun pumakada Kailiw kantula Ing-ingunguten ka Di kanto agdanda nagtag subliyak Tudita den na kailiw kantula. magandang hapon po kuya, pakibati na man ta birthday ko tata. Sapay lang kumata adupay nga tawin ti aglabas kuya, uti unos ti panagbiag ko. God bless. Kamusta kayo amin dita? Manong yun kan ating GM from Fidelina Bernardo. Medyo sada ka ng basa ta bagbagi na mo tanti ng kablaw ti bagbagi na paewon lang ata tinagkablawan sa bagay di na abroad. So anyway, from the 4 decade Dubo, happy birthday. Yes, happy birthday king kaading. Ngayon baga makantaan takin ni ating ako. April. Ati sumarunong nga rod tay worka tay kanta ti special ti abalbalay ko alulukisan. Ati nga rod ina nga Val, ipigsam ti radyo, ta itid mo, bagam nga para ka ni April. Dantulata agur uraya tay nakaisang amang agad manggibos itikina ba ako dantulata napudno nga ayan sumangbayan adita ighigiden taamo kapatpadaanan na lakaya kun ngemang namna maaklata ngada masaraka ipukaw ko ipasindayag ko nudong tengin itiraragsak ko dantulata jak agpatengga tay babae uray balo tay babae anay tudeng kaniya dantulata jak agpatengga tay babae oray balo ayun tay babae ana itudeng kaniya. Actually, dito nga sunata po kahit hanlang nga ni ading April ngem para itipadam nga kapaway ko tatang again enjoy unay iti kinapintas ti biyag. And yet, nalipatan dan iti mga sawa. Ay, Ayan, palagi plaan. Sa bagay so, mamanong apalagi. saan pay nga naudi iti amin pero amok nga
ganasen unay Ninong Gilberten, kininang Abel. Makibalse-balse. Agkaroon man ti may nga apo ko. Kita mo ta kita. And sa bagay kaduhan na po nga successful ket kasta. Nakafocus na ngamin iti biyag. Ken mang papintas ti panagbiag iti pamilyada. And do not forget yourself, John Mark. Yes. Lumakay kan ang mga ano ti arado. Lumakaya ka. Matukulton. Okay, nga Rod. May sapay Pamilding ko na ka. Buna, sa bagay. Kat, may sapay nga sunata mat. Para kang kabalong. Ayan. Madanda na gana. Dapat lang. Taawan pa'y asawak. Nalakayan. Kem awan pa'y nasarakak. Ay napili at ngamin. Idiyak kabanwara. Naseksimet ngamin. Tiin nagsinasara. Napaos sa nakon nga adda baby nan nakaarami dakon itikrib anara gimatang nakpaikit din itimunmunyeka ta isumet itiliw-liwakon ngem aniyapay itan ti mama ay nang nalakayan at meten na nagasawa karentarek ti yagmalag ken agsapan uray no gubat pa'y numatukol tay arado ka. Ngem aniya pa'y itan ti mama ay nan nalakayan at meten nga nagasawa di pa'y lagluwa nusumkan sagpaminsan di pa'y tumarao daytay manok na ngem aniya pa'y itan ti mama ay na nalakayan at meten nga nagasawa karentarek ti agmalem ken nagsapa uray no gubat pa'y matukol te arado ka. Ayan. Okay, karo ba? Medyo sakitin tinakiming sa nga pulo lang ina na po kanito. Kalpasan, iti alas, kasakbayan di alas 3 minutin tayo pa nagsisina. Kaya po, naragsakan kami manin. Kumbaga, kaya manin. You know, in our very simple way, the ticket special service lang po ti 97.7 Sweet Radio kan for the kid duwaw awan na po ti financial obligation ti maysa kata kami nagnunumuan ang milaeng mangtad kami ti liwliwa kata kayo aglalo dagitay pada tayo apo nga manalon nga dito sulsulunak nga iti liwliwa dala ang kadungeg iti radio iso nga datoy programa mi ket na ipasngay
Kaya tay ko na akong sakit tinakim ko apo nga kitak detay rilo at panagsisina manen. But anyway, adan tumanin apo next week. Ngintay pa nakakadwa, the same time, the same place, dito lang po, the same channel, frequency, dito lang po kasamitan nga radio station, the entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit, kaya dating nga rodin tayo mano nyo nga Jun Sariala, sa gadawed. John Mark Pastar. When, Creator. Good day everyone, God bless, and into nung manen po next week. Mawadi nga sonata mi. Ay naggasat lakit din ti adda politiko agayem na amin ket magunod na nagturay aglalo no kumpadre na nuwadda atraso na adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanod ka ni Kongreso man katirin ay adamet kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay ken nagngato ti takong nanu agtinay kaslan iso ti agtakem a diputado aset ganin ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat ganto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalat taabuyot mo arig na meten ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya't kamit kagayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy rumo Congresswoman Catherine apalat taabuyot mo arig na meten ket politiko nukuyog mo kaya't kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala sigen nagayemta tanuat danto papanang may saak tumet nga umipos-ipos ken ka atay pati syakti patanda wow nusumungat ka Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak taabuyot mo arig na meten ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset ka manday tasakam nganuat danto kaguram di na tuwa kong kubtaran Congresswoman Catherine alaen nagnabuyot mo alin ka di iyawat mo tawalet mo Bye-bye.